Y'amazina yanjye nitwa Ngabo Karigi. Ibere rya Bigogwe. So ni yewe ugiye kubagayitinga, tugiye kubanza tujye kureba ibere rya Bigogwe. Ari hepfo turarihakinga tugere kuri top. Nta muntu uri hano utari buhagere. Imbaraga uri kwimvamo zose ndagufasha uhagere kandi ukisifuke zose. Aha ngaha muri hito kuri Misingo mu murenge wa Bigogwe. Hanyuma iyo se ni Bigogwe kiriya cyapa mutagira ngo ni umupaka naho ni Bigogwe kuko nibere niyo turi buri sange turakoresha na metero bibiri kwagera. Twinjiye i Rubavu tugiye kureba ibere rya Bigogwe. Ni muri Bigogwe ariko ni umurenge wa Kanze. Mushakira oya tata tugarutsa bijyana mu gikuyi kandi twara tukirire hejuru tukushi kweka bagiye gutwara ibisheke. Mere nkawangu umuntu nanjye nkashyira ku ruhande kwa kundi byari bimubereye yaje ntago yaje byafasha agakoni bikamubera. Iri ngiri riri bizarre. Irihe Iryano reba gutya akako kameze neza pe aba ni ryaba ari gutya hano hari irimeze neza ni iri ngiri akari ko oya nyine yagakwiye kuba biri kuko nakari baba nko kajya kumera nkako. Uriya kuki ritameze neza byageze bite kandi n'abandi batagira ngo iki no mu buzima busanzwe ntaho yari yakura. Amasegonda ngaha isavuga inyuma nk'udukamabiri turimo biranga n'agasonga impamvu nyine harwaye mutarimo gushishamo bikarekera aba ari urugendo gusa. Ugene mu myaka 37 kari kera se. Anyway, ibira ni ibirayi. Hari abantu bari hano batatu birari ibirayi. Ibira ni ibirayi mubona by'ibirayi by'imbere. aya ni amakaroti. Rubango bino izi ni karoti. None se ni Ni ibigori. You know, rubango bira byareze ntibabikuramo. So bira ni ibirayi. Dore okay ngibi hano ntabyo bikimeze. Ariko ubwo bagutumye kureba mikirashobora kutakimenya. Ngenda kizi kirayi. Nicyo kirayi ibi ntaga ibi ngibi ni ubwatsi bw'inka zizabira. Cyangwa ni inkwavu. Ni inkwavu zirabirya. Mu Bigogwe nta nkwavu. Ni inka gusa. So ngakaraga kabere gatoya Akaiga. ngakari anze tugatambuke Kabere gato kana kabere gatoya rino niryo bere rya Bigogwe. iri ngiri byaha ku ruhande. Okay. Ibishyimbo bya mushingiriro. Ndi wasanga utabizi. oya Urabizi?
ahangaha rero ni ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Bigogwe. Kera Bigogwe mu by'ukuri yari ahantu h'inka, ahantu hameze nyine hari hazwiho inka. Abantu baho bari bazwi nk'aho ari Abagogwe, bari bazwiho inka gusa, nta kindi. Uwavugaga Abagogwe umuntu agahita yumva inka ko ariho hantu haba inka mu by'ukuri nziza kandi nyinshi. Nk'uko muzi amateka rero yabaye mu gihugu cyacu, natwe ntabwo yadusize, ahubwo twebwe byari bibi kuruta ahandi, kuko hano niho jenoside yakorewe abatutsi yageragerejwe mu 1992. hanyuma rero ririya bere rya Bigogwe tugiye kurira, twebwe ntabwo turyurira gutya complete, twe turinyura ku ruhande, ariko tukagera kuri kiriya giti mukirebe kiri hejuru, nukigeraho urakibona, uragitambukaho ugere hariya hari ibyatsi mubona biri green batemye, ibirongira biramera biriya biri green, urabibona nuhagera kuri karaka. So bino bere rero tugiye kurira, kera ntabwo byari by'ubukerarugendo, ahubwo byoriragaho abasirikare ba Habyarimana n'interahamwe, nibo baryoriraga. Mu by'ukuri rero niyo mpamvu yitwa nahise kwibohora, kuko twavuye mu mwijima, ubu ngubu turi mu mucyo. Ndashaka kugira ngo mbwire ko kera ntabwo nari nemerewe kujya kuri rabere rya Bigogwe uko niboneye. Yego, ahangaha hashyinguyemo imibiri irenga 9,000 y'abazize jenoside yakorewe abatutsi hano mu Bigogwe honyine, ntabwo ari urwibutso rw'akarere, uru ni urwibutso rwa kano gace gusa. So ayo niyo mateka nabasharinga hano, nitugera hariya hejuru ndabasharinga y'ibere rya Bigogwe naho izina ryavuye. hari amaimaje yaho, hari amaimaje yaho hano uruhande rwose bahinga. Ari amafamu barahinga. Ubu se umuntu wazamukaga guhinga hariya hantu? Byari biri simuse ko ari abantu bahingaga hejuru, kabyuka mu gitondo akajyayo, akajya kuzana ibirayi buteke saa sita sha. Yakunze Nike. Tubonye Nike. So ubu dutangiye kurira, dutangiye guterera. Hanze yigize umuhatari ngaransiga, ariko buretse sha, kandi mukanya ndaho ndi kumuheka amapyisi. Abandi bantu bashaka igisheke. Ntabwo babona ubugirya. Oya, nawe arakawagashobora. Dore kimanyuye. Amenyo Umukongore. Niki gukongore be? Nari nabikoze. amenyo ari sensible. Kamerama. Akira. Ikijya cyanga ukubite ku giti. Urumva? Kata kino gisa nk'ikigize. So dutangiye guterera ibere rya Bigogwe. Abantu badutangira hano bagomba guhita bahana. Ngabo, guterera ni igihe kingana gute? Iminota 55, hafi saa. Gutera ni iminota 55. Yes, aha niho bitangiye kuba fan. Turimo turinjira mu mashyamba. Yeah.
muri ka kandi gatoya katakuze. Yeah. Ashigenda byanze ibere rirananiye. Ibere rirakunaniye? Ibere rirananiye pe. Kuva natangira kuzamura abantu ni wowe muntu wa mbere uri hano ku minota ya nyayo. Abandi ubundi bagira hano barushye. Uyu munsi wahazamutse urongera wahazamutse? Oya. Ejo nazamutse kabiri. Uyu munsi niyo hazamutse. Barangiza ukambaza impamvu ibiro byanjye bikiyongera. Yaragabanutse ahubwo. Nziza cyane. Ya igisheke cyananiye kukirya. Ni kwirabombo. Kwirabombo. Niyo mbashe. Kwirabombo nizo tubashe. Ko bicaye kandi mwavuze ngo kwicara si byo. Mwari muri mumbe. Ngiye ntago ndageze igihe cyo kunanirwa. Cyo kwicara mu gatuza. Gusa twagiye tukicara hejuru we. Ese ahantu tugenda tugera nta kuntu hagenda hitwa? Nago hagiye hafite amazina. Kano rero izina riba hejuru. Hariho kuri meditation point. Hakabaho n'ahantu bazirika ibyuma, bahita ku byuma. Ya, ndumva n'ahandi haba ubuvumo. Ubuvumo. Shimo. Mbonye inturusu nkunda ukuntu ihumura. Iyo ni inturusu yitwa ruvu. Ni umuti ukomeye cyane. Yitwa ruvu? Iwacu tuyita ruvuve ko ni Maiden. Maiden. Ivura iki? Rimwe biyukisha. Bakoresha no muri massage. Muri massage ubundi. Nkunda ukuntu ihumura. Niyo nciye hano hari massage. Mba numva hahumura kubera iyi. Babishyiramo ibi bagashyiramo n'ibindi. Okay, can we go? Ni kubera amenyo. Ariko amenyo yanjye ako ntago wananiwe. Maze iminsi nkora imyitozo. Cyo wananiwe nuguhekenya. Nuguhekenya kubera amenyo yanjye arisansiye. Ako kantu ubonye agafite gucyo kongera mu kanwa kawe. Gitangiye kubananira. Yaryoshye. Yaryoshye byatanga. Nawamiriza turebe. Wow. Wow, it's great. Abwira bibaje nibyo bintu byawe. Ubaze ko ntigeze mpamirizwa nari Tugeze ku rutare wallahi. Sasa wewe naho uri kwicira sasa. Mwibere aho. Gahunda buno kwicara. Nyuma yanjye hari urutare. Nuko atera umuntu yirukanka. Konvuri boy kadusanga inaha mana. Ewa, byaba ari ibirori. Byaba ari yo sho. Yari sho. Come on guys, come on. Go.
Courage, courage. Hariya se washobora ibyo byatsi bifataho kuhamanuka nibyo bigoye ahubwo. Iyo nkoni Ntabwo bigoye ngabo arabifoto. Bre oya, wareka tukabanza twazaho inyuma yawe. Iriya ni suicide mission wallahi. This is a suicide mission. Yes, here we go. I can't do that. Bravo, turajyaho ngaho tugarukire. Zamuka Massage. Ukeneye kuryama. So Ange is very tired and now she's sleeping there. You can see her. She's very tired, but she can't let us down. No. Tugomba kugerayo tukamuha, tugomba kugerayo tukareba inka, tukanyobanya. Aho nta kibazo se barabara mu ibere se. Tukanyobanya. Ni mu ibere. Niyo nka ziba n'ibiki. Niho haba ibyiza byose. Ibyiza byose nta na kimwe urabona. We tired. But not at all. Ange, are you tired? Oya na refresh. Okay. Hano? Yes. Bravo, izi ntuza n'iki? Let's go. Wake up, wake up. Wake up, no sleep. No sleep. Ange, uzi ko turimo turaterera tujya mu ijoro ariko. Mukomeza hirya. Ibaza nk'abantu baza hano ngo baje gusenga buri gihe tambabwiza uko. Yatajya mu ijuru nzababa. Fam, ntabwo wabona ko ufasha fone. Okay, ariko ntaribi. Ange. Hano dufite view yose ya Bigogwe. Oya, hano mufite a half kuko no hepfo hari indi. This is a half barankose ngo ni a half nta kintu nabona. Yeah. Ndi ya stili. Uracyazamuka. Ange urumva ngo wagaruye akabari. Cyo kuzubanza haruguru hari sawa. Ngabo. Napo. Inzira mutayihinduye. No sleep, wake up. Wake up. Wake up. Let us go. Asika hari horoshye. Let's go. Let's go. Pagi. Let's go. Ange, esprit. Ange, ako kantu ni sawa? Ange. Champion. Ange, okay. Vete, champions. Mwagarare ku byuma. Champions. Happy. Go happy. Yes. Happy. Oh. Ibere. Let's go, guys. Go. Take it. Cameraman. Champions, guys.
bari bashyize kuri fone. Nabishyizeho niba Wow. Wake up. amahudu nayahe hariya. Hariya ni kuri Nyiragongo hariya. Isaha. Minota 12. Urabona yandi yo kurira mu rutare niyo yarengejeho 55. ariko hano umuntu arambuye iki gishura ntiyaguruka. Wow. Kwibere. Manuke pfu. Data oya. Here we go guys. Willy. Wow. Hari igihe bayifata na gutara. Uragafata cyane. Reka birangire mu. Mukubita mu kajya. Ngiye ushaka gutestinga. Kundi komeye. Yego ndagono kati no kutikado. Test umufumba. Barya kababise cyagara. Kunumva ataruga mbese mbyumvisha. Biryoshye nka mujeri murazizi. Mujeri. Ni nkazo biryoshye kimwe. Urabizi? Biraryoshye. Hano tugeze ni kuri meditation point. Ahangaha abantu bakunda kumedita, abantu bakunda gusenga. Bakunda kuhaza bakajya mu mwuka bakamedita ibintu nk'ibyo kuko y'abantu bahageze benshi bajya mu yerekwa. Reka njye mu yerekwa. Wow. Musasi bishura byanyu nka bya bindi byo muri Bibiliya. Yes. Hano naho ikingabo. Muri meditation. Ibere rigaragare. Shaka ko rigaragara. Fumba. Yabigogo. Aba ngabo. Wow, uziko ari kugaragara. Reka mbabwire story y'ibere rya Bigogwe ndahera kuri Bigogwe. Abantu baje hano batavuka mu Bigogwe n'abahavuka n'abahakomoka n'abahatuye n'abatatuye. Bigogwe ni izina rimaze iminsi. Rikomoka ku ijambo Bigogo. Kera yahoze yitwa Bigogo, n'uyu munsi hari abasaza benshi mujya mumva bavuga ngo batuye mu Bigogo. Naso bagashema. So kera hari inyamaswa mu by'ukuri zitwa imbogo n'inzovu zabagamo hano. Rino ryose ryari ishyamba, ngenda narize ari ishyamba Muri 2000 na kangahe? So batagiye tutema muri 2022. Okay, ubwo icyo gihe izo nyamaswa zakunda gutera abantu bari batuye mu mashyamba hagati k'umuntu wasanga yaratemye nka kano kantu ngakahingemo, ahandi hose ari ishyamba rimukikije kandi riri naturere, ntabwo zari inturusu. Hanyuma rero izo nyamaswa zikabatera. So harimo abantu bazihigaga bakoreshaga imitego yitwa ingogo. Iyo mitego yitwa ingogo niyo yavuyeho na Bigogo sorry. Hanyuma uko amateka uko bambwiye abantu baje kubaka ikiraro cya gisirikare cya Bigogo nibo baje mu by'ukuri bahindura uburyo bivugwa babyita Bigogo. Bigogo ni ijambo rya vuba ntabwo rimaze iminsi. Nibo bahinduye n'abantu bazi ka gasozi ko Kanyirabigogo murakazi kari hari hepfo nensi ko tukagera
nanzi ko twegera ariko ndi kubona amasaha yadufashe niko akari agasozi ka Nyirabigogo niko bavuga ko ariko hafi aho niho bakundaga gutegera inyamaswa none izo nyamaswa umunsi umwe zihasanga umugore ngo ngiye guhita mugeraho witwa Nyirabigogo zirahamutsinda bafite ka Nyirabigogo we rero kugira yihutishe ubwo nyine murumva kera nitwaga mu Bigogwe umusaza w'umugomera n'umusaza utuye hano mu Bigogwe yitwaga Rugeramanywa yita umukobwa we Nyirabigogo. Nyirabigogo rero yakundaga kuragira ihene n'intama mo hano. Abashumba baragiranaga nawe mo hano urumva kera nta mashuri yari ariho ngo bariga n'abakobwa bakoraga bimwe n'abahungu ndetse ko wenda hari ibyo bakoraga byisumbuye ariko nko kuragira inyana no kuragira iki benshi barahuraga kuko namwe munsi bambe muhura ngo natwe turi kumwe. So uwo mugore abashumba bamuterezaga ngo indibuye iteye nk'amabere cyangwa aringana n'amabere ye arafite amabere ahagaze neza bagavuga ngo iri mu ibere baryita ibere rya Bigogwe imarizi rya Bigogwe ihindutse nabyo byitwa ibere rya Bigogwe ariko byaturutse kujya bamusereza mu by'ukuri. Yes, so aho niho havuye ibere rya Bigogwe barigeranyanga n'ibere rya Nyirabigogo. Uwo mugore waje kwicwa n'imbogo hari kuri ka Nyirabigogwe akora ka Nyirabigogwe kuri ka gasozi kahara hepfo abakazi kari hari ako kabana urenze ikigo cya gisirikare. Ibere rye bari bararibonye ubundi se yagiraga imyenda ni mu gihe batambaraga ni muri cya gihe n'ubundi batambaraga bafo yarambikaga hasi gusa hejuru cyangwa se akambika nka gutya ntabwo mu by'ukuri byaragaragara yari afite amabere meza rero niko byemeza amabere meza rero burya mu Kinyarwanda ubundi ariko abarundi nibo babivuga neza iyo bari gucuruza utuntu turaza muri video iyo bari gucuruza utuntu umuntu ufite amabere manini bavuga ko afite amabere meza. Okay. Iki giti cyitwa umugesha cyitwa African Redwood. Kera brosada na corogate bitari byagera mu Rwanda ikara ry'iki giti niryo ryabrosaga kurusha andi makara yose ni ukuvuga ikara ryacu ryari corogate rikaba n'uburosi cyarimwe kandi ryabrosaga neza ku buryo umuntu yagiraga amenyo ya asa n'amata. Yes. Okay, kameza mu kiturebe. Niki? 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 Hano. Noneho ni ukumanuka. Yes, hano hantu ni heza sana. Ni heza bien. Ngiye gucamo hano munsi. It's a challenge. Ngaho simbuka. Simbuke. You what? Urebye guterera twabirangije ubu ikintu gisigaye ni ukumanuka. Wow. Ndabonye intamba akavuga ni ibigurube. Kwiceka. Turananiwe ariko turishimye.
icyo twabasha kukubwira. niba kongera kugenda birimo imbere y'Imana barenge nigumira oya urugendo uri bufate ni ubwo kuva aho wicaye ugera kuri moto sirangiza neza neza. Nitwa Niyomukunzi Vete, naje muri Liberation Tour Bigogwe, mvuye i Kigali ariko mu rugo ni ku Mukamira. Okay, ku Mukamira. Yego. Urugendo warubonye gute mbere ko dutangira ibindi byose? Urugendo rwaranzwe n'ibintu byinshi bitandukanye, hari kuzamuka umusozi muremure, waranzwe no kwishima, twagendaga tuganira tubwirwa amateka yaranze Bigogwe, batwereka ibyiza biranga Bigogwe, batwereka n'aho yavuye, aho igeze, batwereka ibyiza imaze kugeraho, batwereka ibere rya Bigogwe nibyo tuvuye kureba, baduha amateka impamvu bahise ibere rya Bigogwe, impamvu twasanze ko hari umuntu witwaga Bigogo, abashumba bagenzi be bamwitiriye ibere rya Bigogwe, barimwitiriye bitewe ngo kuko nawe yari afite amabere ameze ajya kumera nk'uwo musozi. Nabikunze cyane, ntabwo urugendo rurarangira, ubwo n'ahandi tugiye twiteguye ko n'ibyiza birenze. Nk'akantu kamwe kagusekeje wagiriye muri uru rugendo n'akahe? Akantu kansekeje twese gasa nk'akadushimishije kubona abantu bazamuka, abatazi gukongora ibisheke bakabafasha, nyine babonaga ko twese twishimye turi mu murongo umwe. Ni byinshi ibintu, wenda ikintu cyansekeje ni ukumva ngo ibere rya Bigogwe baryitiriye umuntu ngo babonaga afite amabere nk'ay'uwo musozi, kandi numvise kansekeje cyane. Ubu ngubu tugeze mu nka, tugeze mu rwuri rw'inka. Wow, as you can see, reba ukuntu ari heza. Wow, mesmerizing, amazing, beautiful. Can you see this scenery? Isn't it beautiful? Hano uraho urabona hameze gute? Ni heza nk'iki? nza mu Rwanda Ubwo mbere ariko wagera hano hameze nka gutya. Nanjye nuko. Man, Iyi ni isusu. Ni ibisura ntabwo ari isusu. Biritirana. Meza bien, bon meze gute? Meze neza, meze neza cyane. Happy birthday to you. Happy birthday, happy. tugiye kurya keke. Nanjye ndi mu bivuga.
Ndaboneka Jean-Marie. Mugiye kunyobona. Shafatika ntago mbiheruka. Sibafata uko? Gufotora. Urabizi pe. Kongera rimwe. Nibwo nka mbere nyanywe yararya. Usikaryoshye shaho. Wagafashe? Nafashe aka video n'agafoto. Ndagusomye. Simana ndimo ndafotora. Ako niba ndi gukanda ndafotora. Koresha na telefone kugira tuze kureba Ive n'abandi. Bararyoshye we naye ndi bugaruke. Abo nabyarangirira aho ngaho. Wow. Saryoshye. Saryoshye. Ngaho nanjye dore agafoto. Ufite n'ibisomero. Nyine twahaze. ntago muhaze. Nose gukama ngiye ntago mwanyigisha. Inka sinago yanyica. Uretse uko Dore sho. ntutinye ntago irahije ntago gutera ubwe. Umure nta kintu utwara kukureba byo byonyine. Icyayi nta kintu gutwara. Njye se wabonye ko indeba. Oya. Ariko Nese ko tutazi. sa n'urikanda. Uramanura ugahita urikanda. Reka guseka unavuga gutyo kugira ngo utaza ikarumi uri kure yayo kandi wiyitinya. Yegera wishyiramo umwanya munini. Ariko wowe nibwo bwa mbere akora ko begeye. Nubwo rwa mbere nyegereza ingano. Ko nawe nibwo bwa mbere. Distance yari irimo. Kaka ni nagafashe gatoya cyane si tubirubonye. ariko ntari wowe. Amezi y'uru kubona Nawe byanze. Amata yashize. Ntago bari ko. Amata yashizemo.